Bog, ja sam Hrvoje, Lotin Oliverov i Ledin tata. S kojim klicima volim naravno raditi apsolutno sve, od gledanja filmova na večer ispod ekvice pa do odlaska na izlete i razna putovanja. Evo jedna od prije sada već skoro 10 godina, najstarija imala 6 mjeseci i nekim čudom je u svu moju očinsku pažnju pala s kreveta i od onog silnog straha i šoka ja sam se samo dignuo, stavio sam i na taj isti krevet i otišao spremati se za hitnu. Naravno, bez djeteta. Naš tata je zabavan, duhovit i jako nas voli. Najviše volimo ići u Maksimir na biciklima. Najstarija koja sada ima 10 godina, imala 6 mjeseci.